Dobar dan svima, evo jedan video na temu budućnosti djece s poteškoćama u razvoju. To je jedna tema koja brine mnoge roditelje, što je sasvim prirodno, sasvim i normalno i ta jedna zabrinutost, biti zabrinut vezano za budućnost vašeg djeteta koje zaostaje u razvoju je sasvim u redu i imam potrebu snimiti ovaj video i podijeliti neke onako savjete za vas i kako ja gledam na stvari. Naime, vrlo često vidim da se roditelji previše brinu o budućnosti, znači da umjesto da razmišljaju u sada i o sada, oni konstantno brinu o budućnosti. Šta se onda tu dešava? Dešava se to da nam bježi sadašnji trenutak, sadašnja interakcija s djetetom i sadašnji fokus na ono što mi možemo pomoći djetetu s poteškoćama u razvoju. Tako da važno je da to osvijestimo, važno je da prakticiramo, da budemo što više u sada, da vidimo koje su to potrebe djeteta u sada, s čime se to muči dijete, u čemu to točno zapinje u sada, u tom trenutku, što mi moramo u sada kako bismo im pomogli da oni u sada rade određene vježbe koje će im koristiti. Naravno da mi moramo razmišljati o budućnosti, ja to ne kažem da ne treba o tome razmišljati, ali ne treba zapinjati samo na to mjesto i staviti kao prioritet. Tako da neka vam je fokus na proces, znači na sadašnjem trenutku, a ne na ono šta će biti možda za 5, 10, 15, 20 godina i vi samim time kada se fokusirate na sadašnji trenutak, vi djetetu pomažete puno više jer ono vas treba sada. I tako da, eto, to je jedna vještina koju mi odrasli i meni isto kao edukatoru trebalo neko vrijeme da je usvojim, ali danas ja znam kada meni dijete dođe na sat, bilo da radim privatno s njime ili bilo da radim u učionici ili kad mi dođe na sat joge, sada u ovom trenutku, znači fokus mi na sada da vidim kroz koje to emocije ide dijete sada, što ga to sada mogu naučiti, što će mu koristiti. Tako da budite hrabri u tome i neka vam je fokus na sada. Želim vam svako dobro i hvala što ste me pratili u ovom videu.